Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Pozdrav dragi pratioci i ljubitelji istorije Vizantijskog carstva. Večeras čitamo predgovor iz knjige Šarla Dila Istorija Vizantije. Istorija Vizantijskog carstva i pored radova koji su za poslednjih 50 godina skoro preporodili, ipak je još uvek naročito na zapadu predmet upornih predrasuda. Mnogi od naših savremenika i danas smatraju poput Monteskija i Gibona produženjem i opadanjem Rimskog carstva. Pod uticajem nesvesnih posledica vekovne mržnje i tamnog sećanja na prohujale verske strasti, mi danas sudimo o srednjovekovnim Grcima kao što su o njima sudili krstaši koji ih nisu razumeli i pape koji su ih isključile iz crkve. Isto tako, vizantijska se umetnost još suviše često smatra okamenjenom umetnošću, hijeratično, kako se vrlo rado govori, nesposobnom za obnovu i koja je pod strogim nadzorom crkve ograničila svoj hiljadugodišnji napor na beskrajno umnožavanje dela nekolicine genijalnih umetnika. U stvari, Vizantija je bila nešto sasvim drugo. Mada se ona dragovoljno proglasila naslednicom i nastavljačicom Rima, mada su se njeni carevi do posljednjeg dana nazivali Vasileusima Romeja, mada se oni nikada nisu odrekli prava koje su polagali na staru i slavnu prestonicu carstva, ipak je Vizantija postala vrlo brzo i bila u suštini istočna carevina. Ne treba o njoj donositi sud u poređenju sa blistavim spomenom koji je ostavio Rim, po jednom od ljudi koji su najbolje shvatili njenu prirodu i nazreli njen pravi izgled. Ona je bila srednjovekovna država smeštena na krajnjim granicama Evrope prema varvarskim narodima Azije. Ta država je imala svoje nedostatke i svoje poroke koje bi bilo detinjasto hteti sakriti. U njoj su se vrlo često dešavali dvorski prevrati i vojničke bune. Ona je pomamno volela cirkuske igre, a još više bogoslovske rasprave. Pored gospodstvenosti njene civilizacijske naravi, koje su često bile surove i svirepe, ona je proizvela najzad u velikom izobilju ljude osrednjih karaktera i niskih duša, ali pored svih ovih mana, ta država je bila velika. Ne treba zaista, kao što se obično čini, zamišljati da je u toku 1000 godina, koliko je nadživela pad Rimskog carstva, Vizantija neprekidno srljala u propast. Posle kriza, u kojima umalo nije podlegla, nastupala su vrlo često vremena jedinstvenog sjaja, neočekivanih preporoda, kada se prema rečima jednog hroničara carstvo, ta stara žena, pojavljuje kao mlada devojka iskićena zlatom i dragim kamenjem. U 6. veku pod Justinijanom carstvo se posljednji put obnavlja kao u sjajno doba Rima, a Sredozemno more ponovo postaje Rimsko jezero ili na latinskom Mare Nostrum. U 8. veku i savrijanski carevi slamaju nalet islama, u isto vreme kada Karlo Martel spasava hrišćanski svet kod Poatija. U 10. veku makedonski carevi stvaraju od Vizantije veliku istočnu silu, dopirući čak do Sirije sa svojim pobedničkim oružjem, saturujući Ruse na Dunavu, gušeći u krvi državu koju su stvorili bugarski carevi. U 12. veku pod Komninima Grčko carstvo još uživa lep ugled u svetu, a Carigrad je jedno od glavnih središta evropske politike. Tako, preko 1000 godina Vizantija je postojala i to ne samo zahvaljujući kakvom srećnom slučaju. Ona je trajala slavno i zbog toga je morala sadržavati u sebi drugo šta osim mana.
Ona je imala za vođenje svojih poslova velike careve, čuvene državnike, vešte diplomate, pobedonosne vojskovođe. Pomoću njih ona je izvršila veliko delo u svetu. Ona je bila pre krstaških ratova zatočnih hrišćanstva na istoku protiv nevernika i svojom vojničkom vrednošću spasla u nekoliko mahova Evropu. Ona je bila licem prema varvarima središte divne civilizacije, najprefinjenije, najotmenije, dugo vremena jedine u srednjem veku. Ona je bila vaspitačica slovenskog i azijskog istoka, čiji narodi duguju svoju veru, svoj književni jezik, svoju umetnost, svoj oblik vladavine. Njen svemoćni uticaj bio se raširio čak do zapada, koji je primio od nje neprocenjiva duhovna i umetnička blaga. Od nje proizilaze narodi koji nastanjuju danas evropski istok, a savremena Grčka, naročito, mnogo više duguje hrišćanskoj Vizantiji nego Atini iz doba Perikla ili Fidije. Zbog svega, dakle, što je izvršila u prošlosti i što je pripremila za budućnost, Vizantija još uvek zaslužuje pažnju i zanimanje. Ma koliko daleka izgledala njena istorija, ma koliko je malo poznavali mnogi ljudi, ta istorija nije mrtva i dostojna zaborava. Dikanž je to dobro znao kada je u svojim izdanjima vizantijskih historičara, tumačenjima kojima ih je propratio, tolikim divnim radovima postavljao temelje naučnoj istoriji Vizantija i krčio u toj još neispitanoj oblasti široke i svetle brazde. Ima već 50 godina kako se u Dikanžovoj otadžbini obnovila tradicija proučavanja čiji on bio osnivač. I on ne odričujući vrednost onome što se radi u drugim zemljama, u Rusiji, Grčkoj, Engleskoj i Nemačkoj. Mada ipak dozvoljeno reći da ako su istraživanja iz oblasti vizantijske istorije ponovo zadobila pravo građanstva u naučnom svetu, ona to u prvom redu duguju Francuskoj. Traženo je od mene sa ljubaznim navaljivanjem da napišem knjigu koja je kod nas nedostajala, priručnik, kratak i sažet iz vizantijske istorije. Nije mi izgledalo da bi to bio izlišan posao. Pokušao sam nedavno u drugom jednom delu koje je upravo izašlo da izložim sintetičku sliku onoga što je bila Vizantija, da objasnim duboke uzroke njene veličine i njene propasti, da pokažem vanredne usluge koje je učinila civilizaciji. Ova knjižica pružit će čitaocu više analitično izlaganje hiljadugodišnje istorije Vizantijskog carstva. Potrudio sam se da u njoj istaknem glavne ideje koje su vladale razvojem te istorije i da iznesem bitne činjenice. Ne toliko zadržavanjem na sitnim hronološkim pojedinostima, koliko njihovim grupisanjem u dosta prostrane vremenske odseke koji će biti razumljiviji i koji će možda učiniti shvatljivijim smisao i važnost pojava. Tablice stavljene na kraju knjige dopustit će čitaocu da jako nađe hronološku podudarnost najznatnijih događaja. Ali mi izgledalo da će biti korisnije za sve one koji žele da steknu opšti pojam o ovom iščezlom svetu ako podvučem u ovoj knjizi ne propuštajući ništa od potrebne jasnoće pojedinosti, glavne linije, značajne crte i ideje vodilje vizantijske istorije i civilizacije. Smatram za dužnost da se zahvalim knjižari Ašet, koji mi je dozvolila da uzajmim iz Šraderovog Atlas de Geographie Historique 2 od 3 karte koje su priložene uz ovu knjigu. Slike koje će pomoći da se dobije izvestan pojam o vizantijskom životu i nošnji i vizantijskim umetničkim spomenicama. Uzete su iz mog Manuel de Art Byzantine. Na kraju se nalazi kratka biografija glavnih dela. Juli 1919. Charles Dill.